Vaša moć leži u vašoj sposobnosti da kontrolišete svoje emocije. Jednom kada neko zagospodari vašim unutrašnjim svetom, postaje vaš gospodar. Kao i uvek, najkomplikovanija pitanja zahtevaju najjednostavnije odgovore, koji su, pokazalo se, često i jedini pravi, jer nestrpljenje nije suprotno strpljenju, već mudrosti. Štitite svoj ugled. Kada imate jak ugled, vaši rivali će vas ređe izazivati. Kada vam je ugled slab, koristit će to i napadat će vas sa svih strana. Ugasi žar pre nego što postane plamen. Ne donosite odluke kada ste pomućeni emocijama. Sačekajte da se razvedri i onda delujte. Budite prilagodljivi u svom životu. Plima promjena je neprestana i polako će erodirati sve krute strukture koje stoje na putu. Budite tečni poput vode ili rizikujte da se pretvorite u prašinu. Vaša najveća životna poruka i najdelotvornija služba izronit će iz vaših najdubljih rana. 3 su glavne vrline: vera, nada i ljubav. Vera u Boga, nada u večni život, ljubav prema Stvoritelju i stvorenjima.